mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu Songate in zain Sipai le vekule okas niruk in rin ni ania tun tum chu Myanmaram buai voina news kan mu te singa poimo le langsar zual deuh nia kan ngai kanan soi lenga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Sakain region dipeyin township kain kan khua chu okas niruk voin chhun lai vela tangkhan SAC Sipai ten an hal tan le ta a committee ero atam zok chu an tlan ani SAC lamin kho chunga munan khuara wangin chiat na thlendan chiang takin an la soi hlei theilova an chevela mi te po an ral tlan na sa hle ni in an soi bok chanchin kan riat nunga kha chuan sho phiu khua po an lu chil le a an khomi umongyo kap hlumin civil mi som chuang an man bok ti ani sho phiu khua in ni an hal boka chongnulama BBC an report adon kan mu le dan chuan kan khua in zani vel omna khua chu a khopumin a kang zo ti ti a meyala almek ni in an soi ati an khothen sho phiu khua mi som vel an man ba ka kan khua hian ruang thuman char ni in a soi bok kan khua hian nimin piak okas nili lamkhan helicopter pani in Sipai somli vela chopa an kho che vel po jet fighter in a kap na sa hle boka chutianga wang chuan tlan chuak mai theita lo hi anom treu boka chung zinga somriat vel chu Sipai ten manin an kho chunga munanin khuar mek aya do township min yua kan news masalama kan puan to tak okas nililama Sipai en khuan hal sakha khami tum khan kum upato taksa chakwak to lo pitar pakhat chu atlan chu ave thei tak lo awangin in kang zinga alo boral ta ni in voin khan chung tenan soi le boka Myanmar buaina awanga civil mi te tor na hi thina kher lova po hian arab thak to hle ani hi min kin lama chuan in do na chuak lo na chungin SAC chuan helicopter pathum me urwain akap le chiam maya sahim na zungin mi puite pon tlan na sale hle Sakain region min kin township lama hian voin chonudar ni vela tangkhan an township huam chunga heng bin khua te tinto khua te le longpi khua te telin an kho che vel chu helicopter pathum mangaka ania mi puite po hlavin himna tur zongin an phili boina sale hle report petuina report lai kha ka an ni lai tak ania wangin chiat na thlendan chanchin engma soi chiang hlei thei talova hetia SAC helicopter tenan ka na main kin township lama thingtlang khua te hi tun malampo an lo hal fo to thin chin duin luidung tluana khua te an ni hlom chutiang zong chuan soila riat thiam ol deuh mai ome Sakain region minmu township kan phia zayat bula voin khan PDF pol sang in kopin Sipai motor som pali lo changin an lo lambuna chonhulam dar khatvel khani in bom som pani zet antipuaka Sipai thi po an tam hle tura an ngai thu Mongyo Revolution Force MNRF tenan soi khin u township pin thong khua piuso tri ten thingtlang lo na thoka eizong uzowin ong le kubu heng te voin chokmadar som pakhat vel khan bu phun turan soi saklayen an kap hlum taringot ni in an khomi tenan soi okas nili nimin pia po khan piuso tri pol tu tenemo Sakain township yua thong khomi pakhat an lo kap to boka tin thingpui dora thu nu pakhat an kap ringot to bok piuso tri te hi an sual riau ni nalang Makoi region pau township sanji kung khua chu okas ninga nimin khan SAC Sipai tenan hala chen na inli kangralin an khomi mi za chuang chu sahim na zongin an tlan vele ni in RFA chuan a soibok report petuina soidan chuan SAC Sipai te chu tat kung khua piuso tri te le
kain le khua police ten an troi omani Mandalay Guerrilla Pol Underground zingami Mother Son Mandalay Force MSMF antile Myanmar Revolution Rangers Force MRRF antia anho tu tetelin PDF member som nile pakhat chu sipai tenan mana chung zinga pakua chu an thatto hlom ni in PDF lam chuan voin khan an soi Myanmar Revolution Rangers Force MRRF pola anho tu Captain Ong Mi antile an pol member som chu okas ni khattu daruk le chan vevel khan sipai som nga velin kalchilin an mana captain ina an manani MRRF ho an man nuwa pin uluin khopuya number 1 hotel ommek Mother Son Mandalay Force MSMF member an ho tu ku saing telin member mi pa pali le mei che pali man an nile bok heng pol ni atanga mi te an man zinga mi pakua chu sipai te chuan thatin an ruang te po chu Rangoon le Mandalay inkar highway an pai tamai ni in underground how to ber chuan a soi Rangoon khopuya from zero to hero pol how to kukala le manta le anti po mei ni som ni le pali khan an man to a in sing jela tun thleng hian khung khan mek ni in thitura an chung thu rel sakte zinga an tel ni om takin an soyani Rangoon khopui in sing township Nawarat road 4 na venga om NL di hruai tu te zinga mi uhla phi le anupui an fapa le an va nu te chu okas ni li khan sipai ten an lo man boka an man mai ba ka an bung ruwa in chunga an mu ang avayen Myanmar chet noi zasari man huvel an chu sak ngal bok Mandalay region Sin kain township lekha siam na khol mun lama July ni somthum khan CDMR mi somni le palilai an man ni in voin khan an soile bok Kachin state michina khopui kawa kha khua police kema tukin daruk vel khan tu tenemo police an kap bompuak ri te po hriat tura omani police pali thi in midang som velen hliaman tur ni in mita mutu tenan soi nimina tang khan Mandalay khopuya ubu zela omten nor an huai hota nimin tlai vek khan Rangoon khopui in sing zela om mi zale somni le pali chu an omna in sing zela tangin tayawati zellama an son le tahloma an vai mai hian politics awanga tangte an ni hlom le ngala engwanga hetia political prisoner te mundanga an da rang le tabik nge ni ti hi soi mai the ne lo SAC lam hian a phena engemaw thil tum chu an nei nge in rin om ASEAN ngai dan Myanmar SAC te chunga ril ruan put dan an soi chhuat chuan SAC lalpa min ong hlana chu atilom lo hle voin khan ASEAN chairman Prak Sokhon chuan ASEAN IO press conference neyen media te ma thu soya Myanmar hian ASEAN 5 statement azom du lova mason na mu tur eng ma om ma lo chuan eng tika ma ASEAN meeting a hian a tel ve to lovang atia chu ama mi mal ngai dan ni lovin ASEAN ngai dan ani thu a soi tel bok Mani Khan US Foreign Secretary in ASEAN hian malak na eng ma an nei du lovani chuan Myanmar sanction hi kan siam belang ti in a soi to a ASEAN hian mala thadu tak lova angai dewa hei hi ASEAN lamril ruwa po hian atlana deu te po ni mai thei hetia ASEAN lam thu chu anan mu vele SAC chuan ngai thei lovin an pom lo thu voin khanan soi ve ngal bok SAC lam chuan ASEAN in dan lo nei member ramte ram chung boina inrol lo ti te member ramte inkara ramte naw te uzok te mu sit lo tur ti dan te kha ASEAN hian a zom talovani antia tin Myanmar hi sang ni le pariat kuma an lo nei dan bul pui mangin dan ne in mil takin SAC hian ma alani chu za thiama tul hleni antibok hetianga ASEAN in thilati tamai hi SAC in ram chung boina chin fela tumna enga ma ngai lo nani
an ti boka ASEAN telin ramdang hian Myanmar buaina hi min chin felpui indu tak zet chuan NUG le PDF te nena in biak na ti lampang chi hi in ti mia lova thaang an ti boka ni Myanmar ram that lampan lova a buai zual zel ta ka wang hian Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan chuan a hlau thon thu soive bokin in rem na lam hoi eng ma so na mu tur a om thei lo dan han en hian tual chung buaina hi a hlato lo hle ni hi ati hei hi Street Times na soidan ania kan soitak ASEAN chairman in thu chu asiam nu relo te a soi ani kan riat angin SAC lamtang Russia le ram eng emo hi chuan India ram chunga company then khatte po telin SAC hi ral thuam an la zor verenga ani la chuan lo mamo tul mai boxia international dan za lo tak taka che hi an om rengani okas nili khan nuclear ti nep na tura committee din member ram te meeting a voice som na an nei le ta a chuta chuan u chomu tun chuan thu soi vele in nuclear nuai bau chung changa thlop thu le thu dang a soi ve du maya chumi nuwa SAC sipai te hne na ral thuam khal thin te po khal to lo kham turin angen non le bok tin NUG lam chuan kan soi to tak ang khan ASEAN in Myanmar buaina chin fel puya tum dan hi an du tho hle thu an lo soi ve bokani nimin okas ninga khan ram chung mun ranga SAC sipai somli le pariatan thi ne soyani a media rang soidana tanga han khai khina han bel kual vel hian report mai hi enge mozat hi chu a om nge ni na lang nimin khan SAC sipai somnga chuang an thia ngai la adik thokhat mai ome khati zong kha tuntuma Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chua thei chuni mai sela ngai khatu zong te in chunga thinlung takin lok thu kan soye